Pozdrav sva ljudi, danas radimo jedan challenge. Nisam nikako na mom kanalu snimao challenge, ali sada ide jedan challenge, to je Cedevita challenge. Ajde, idemo. To se mora da pomiješam, da ste ova čaša bila malo sa vodom, vidite, ispod. Pa ajde da ovo pomiješam. To ćete odmah. I sada krećemo sa ovim Cedevita challenge. Te kako to izgleda. Dobro. Ovo je naranđa Cedevita. Sam da sam se...